Tata ntukusiima bw'embabazi zaawe nyingi. Tukusiima bw'embabazi zaawe n'oburungi bwawe. Tukusiima bw'okuba otugondeze muno okatugonza muno. Watuha omwana waawe omuwenka Yesu Kristo. Ekisembe ekirayo ebisembo byonna. Ayeizire yatuha ekisembe eky'okujunwa. Webala bw'embabazi zaawe Mukama ezinyakutulinzire. Titwine ekitukuhaire kuba bwomeezi ekiro kyati. Titwine ekitukuhaire kugura embabazi zaawe n'oburungi bwawe. Baitu tuberire mulungi ntukusiima. Tata ekiro kyati tulesere byona ebitweraliikirize. Byona ebitutindisize byona ebitutuntwize. Bayibuli negamba ngu munagire emigugu yanyu yona habw'okuba n'abafaaho. Mukama ntukusiima habw'okuba n'ofaayo habw'omwezi bwaitu. Mukama ntukusiima habw'okuba n'ofaayo nk'okutukulya nk'okutukunywa nk'okutukuomeera. Mukama ntukusiima habw'okuba n'ofaayo hali okusemererwa kwaitu n'ogonza tuomeere mb'omwezi oburungi obw'engonzi zaawe nyingi mukukora okugonza kwawe n'okwegondeza omuliwe. Ntukusiima Mukama habw'okuba otugondeze habw'okuba otufiireho otukirize. Bayibuli negamba niwe oruhanga nyakukiza endwara zaitu. Ntukusiima habw'okuba okirize endwara zaitu. Ntukusiima Mukama habw'okuba otujunire. Ntukusiima Mukama habw'okuba oganyire ebyokusisa byaitu. Mukama webale habw'oburungi bwawe. Mukama webale habw'obwesigwa bwawe. Mukama webale habwa byona ebyotukolire. Tuyizire nambere oli Mukama wabakama. Ntusaba okubaho kwawe kuguma hamu naitwe. Otukize byona Mukama. Otukize byona ebitutuntwize. Otuhe enjegere zona ezitusibire. Mukama ekiro kyati ntusaba Mukama wange omumezi oijo tujune, oijo turwanire, oijo tusemeze, oijo tuimuche, oijo tufolebe obugabo omwibali ya Yesu. Hona hatwasibirwe ekiro kyati n'otusumurayo omwibali ya Yesu Kristo. Omwoyo Arukwera ekiro kyati leeta okujunwa kwawe. Omwoyo Arukwera leeta okusumururwa. Omwoyo Arukwera leeta omuhimbo. Omwoyo Arukwera leeta obulinzi. Omwoyo Arukwera leeta okusumururwa. Leeta obugabe mb'omwezi bwaitu ekiro kyati omwibali ya Yesu. Leeta amaani gaawe omwoyo Arukwera. Leeta okubaho kwawe omwoyo Arukwera. Leeta amagezi gaawe Mukama tusobole okumanya ebyo ebyokwenda tukole kandi tusobole okubikora habw'amaani ag'omwoyo Arukwera. Omwoyo Arukwera omwebembezi waitu ekiro kyati. Twebembere. Omwoyo Arukwera twebembere mu byona omwibali ya Yesu. Nyumizibwa ohebwe ekitiinisa Yesu. Nyumizibwa ohebwe ekitiinisa Yesu. Nyumizibwa ohebwe ekitiinisa Yesu. Mu byona ntukusiima Mukama. Mu byona ntukuramya. Mu byona ntukukugiza habwa ebirungi ebyokozere. Abataina amaani ekiro kyati n'obayimucha omwibali ya Yesu. Abarwaire n'obakiza omwibali ya Yesu. Mukama abasibirwe n'obaha obugabe. Abasibirwe enjegere z'omunyazigwa ekiro kyati omuro gw'omwoyo Arukwera nuguzocha kandi omuro gunugubaha obugabe omwibali ya Yesu. Mukama abahere mu amaani abakuhura tibakyasobora n'okwikiriza. Mukama abagare mu amaani. Bayibuli negamba ngu niwuha amaani abacekere, niwuha amaani ababahere amaani. Mukama ntukusiima habw'okuba Bayibuli egambire ngu abasigazi nabo baligwa ensazi. Baitu abanyakwesiga Mukama balisana olusozi Sayuni. Mukama ntukusiima habw'okuba itu abakwesiga ntusana olusozi Sayuni. Tutukwihururwa mu byona Mukama. Ntukwikiriza kurora oburungi bwawe munsi y'abomezi. Webala bw'embabazi zaawe Yesu. Webala bw'okutugonza Mukama wabakama. Webala kuhabo okure sara zaitu. Webale Mukama bw'okujjuka esara zaitu. Webale Mukama bw'okujjuka ensigo zaitu. Mukama webala bw'okujjuka okweraga kwaitu. Mukama webala bw'okuhikiriza buli kintu kyona watukolire. Mukama webala bw'okuhikiriza obunabbi bwona obwizire mb'omwezi bwaitu. Esara ezitwasabire twayebwa Mukama iwe tosobora kuzeebwa. Ensigo ezitwasigire twayebwa Mukama iwe tosobora kuzeebwa. Ebigambo ebitwaragwire eby'omumanzi n'ebyokwikiriza Mukama n'obihikiriza ekiro kyati omwibali ya Yesu. Ntukuramya ntukukugiza iwe nyakula iguru muno. Osemerira Tata omwibali ya Yesu. Ohebwe ekitiinisa Mukama wabakama. Ebiro byona ntukuramya habw'okuba okozere eby'amaani omwezi bwaitu omwibali ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.